Mwezi wa spika w'ishengero ry'ihanga The Right Honorable Thomas Tayebwa wabari umujyanyi mukuru aha mukorogu yayanangiriza abembezo muri Kisoro ukukwatanisa na gavumenti ukurebeka ngo entekateka z'ebyentunguka zitari zimwe na zimwe z'gavumenti iri kubeteireho zahwera abantu mu gice k'ecyo ugu yayanangiriza abebembeza aba ukufayo munonga ukugumana bashagika entekateka zo mu bembezo w'ihanga zitari zimwe na zimwe district ya Kisoro ibone kutunguka ebintu bikureta nka gavumenti tubisime kandi biruka wa President Museveni na gavumenti kandi na nimwe tubasime nk'abebembeza abo kushaka okay then ebintu bitakalesire nabyo tumanyengu obwo n'umugugu kwitwera hamwe ki President Museveni komuntu habo kwa budget ya government President Museveni ari causes nerabo muri to mu parliament mureke tuzaje turwane twatanise nawe tubirenderana muringo nugogume The Right Honorable Thomas Tayebwa yayanangiriza abanyeshengero abari kurga umucange cyatigezi gumana bakwatanisiza hamwe ukugonjora ubushongashonga uburukuba bubarikireho umwanya go gumana bateganise mu bimbezo w'ihanga bwashesha bwira aba MP one ubuzambe nakambire akabana biwate chairman wa parliamentary group hino bungo buke ubutwaza bwakayo twe kwate mukabebembeza tutagira n'uwa president okay ikemirongoti Tayebwa yayonzera yasima abaturage muri Kisoro abuguma nabashagika gavumenti ya National Resistance Movement abantu ba Kisoro ni bashaba mugirira kari mwakwatanize amani kumwa yorekaha irakarimwazira kumwaha muringo nugogumwe muhezi wa spika w'ishengero ry'ihanga yayihanangiriza abanyekisoro okwetantarira kimwe eby'obutegetsi ebirukutanisa omubantu ebyashobora ngwebi nibicumbagiza entunguka kandi bashebana bamawe ebyo by'obutegetsi bitabatwamu